Samuel fagbale evelia tawi ɖekelia. David wɔ ahasi kple Batseba. Le adame esi fiawo ƒe aʋawɔyi ɖo la, David ɖo Yoab kple Israel ƒe aʋakɔ la ɖa be woatsrɔ̃ Amonitɔwo eye woɖe to ɖe Raba. Ke David nɔ Yerusalem. Gbe ɖeka le ɣetrɔ me la, David fɔ eye wòɖi tsa le eƒe fiasã la ƒe xɔta ƒe gbadzaƒe. Ekpɔ nyɔnu aɖe si dze tugbe ŋutɔŋutɔ wònɔ tsi lem. Ale wòdɔ ame ɖa be woakpɔe ɖa be nyɔnu kae mahã. Amea de gbɔ va gblɔ nɛ be nyɔnu lae nye Batseba, Eliam ƒe vinyɔnu, eye wònye Uria srɔ̃. Enumake David na woyɔe nɛ. Le ɣeyiɣi sia me tututu la, Batseba wu ɖokuiŋukɔkɔ le gbɔtotsitsi megbe ƒe wɔnawo nu teti ko. Esi wòva la, David dɔ egbɔ eye wòtrɔ yi aƒe me. Emegbe esi Batseba kpɔ be yefɔ fu la, eɖo ame ɖe David hegblɔe nɛ. Ale David dɔ ame ɖo ɖe Yoab be, ɖo Uria Hititɔ la ɖem. Esi Uria va ɖo la, David bia gbee tso Yoab kple aʋakɔ la kple aʋa la ƒe yiyime ŋuti. Emegbe la, David gblɔ na Uria be wòayi aɖagbɔ ɖe eme le eƒe aƒe me, eye wòɖo nunana aɖe ɖee. Ke Uria meyi aƒe me o. Etsi fiasã la ƒe agbonu kple fia la ƒe subɔlawo. Esi David se nu si Uria wɔ la, eyɔe hebiae be, nya kae dzɔ? Nu ka ta mèyi srɔ̃wò gbɔ le wò aƒe me? Etsɔ fi esi nèdzo le aƒe me eteƒe didi alea o. Uria ɖo eŋu na David be, nubablaɖaka la kple Israel kpakple Yuda wole agbadɔ me. Nye aʋafia Yoab kple nye aƒetɔ ƒe amewo katã le gbedzi. Ɖe nye ya mayi aƒe me, ano wain, aɖu nu eye madɔ srɔ̃nye gbɔa? Meka atam be nyemaɖi fɔ to nu siawo wɔwɔ me o. David gblɔ nɛ be, enyo, tsi anyi zã sia eye nàtrɔ ayi aʋagbedzi etsɔ. Ale Uria tsi fiasã la me le Yerusalem. David kpee ɖe fiẽnuɖukplɔ ŋu eye wòna wònɔ aha mu gake egagbe aƒemeyiyi eye wògatsi fiasã la ƒe agbonu dɔ. Esi ŋu ke la, David ŋlɔ agbalẽ de asi na Uria be wòatsɔ ayi na Yoab. Fia la ɖo na Yoab to agbalẽ la me be wòaɖo Uria ɖe afi si aʋa la sẽ le, eye wòana amewo nade megbe le eŋu ale be woawui. Ale Yoab ɖo Uria ɖe teƒe aɖe si te ɖe du si ŋu woɖe to ɖe afi si wònya be futɔwo ƒe aʋawɔla sesẽwo nɔ. Ale wowu Uria Hititɔ la kple Israelvi geɖewo. Yoab ɖo du ɖe David tso aʋa la ƒe yiyime ŋuti. Egblɔ na ame si wòdɔ la be, ne egblɔ nya sia nya tso aʋa la ŋu la, ɖewohĩ ado dɔmedzoe abia wo be, nu ka ta miegogo du la nenema le aʋa la wɔwɔ me? Ɖe mienya be woada aŋutrɔwo tso gli la dzi oa? Mieɖo ŋku ale si wowu Abimelek, Yerub Beset ƒe vi, la dzi oa? Nyɔnu aɖee ɖe asi le wɔtutevi ŋu tso gli la dzi wòwui le Tebes. Nu ka ta miegogo gli la nenema? Ne fia la bia nya siawo wò la, gblɔ nɛ be, wowu aʋakplɔla Uria Hititɔ la hã. Ale ame dɔdɔ la yi Yerusalem eye wògblɔ nya la na David. Egblɔ be, futɔwo lũ ɖe mía dzi, míenya wogbugbɔ yi dua ƒe agbowo nu. Glidzinɔlawo ho aʋa ɖe mía ŋu. Wowu míaƒe ame aɖewo eye wowu aʋakplɔla Uria Hititɔ la hã. David gblɔ nɛ be, gblɔ na Yoab be dzi megaɖe le eƒo o. Ame sia ame ate ŋu atsi yi nu gbe ɖeka.
miyi aʋalawɔwɔ dzi sesie wu tsã, eye miagbã du la, de dzi ƒo nɛ be eyae le dɔ dzi loo. Esi Batseba se be ye srɔ̃ Uria ku la, efae vevie, eye esi konyi faɣi la wu nu la, David na Batseba ʋu yi fiasã la me, eye wòzu srɔ̃awo dometɔ ɖeka. Batseba dzi ŋutsuvi nɛ, ke nu si David wɔ la, medze Yehowa ŋu kura o.